أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخون أقول من كم بدو هي غير إشانا ما دفعوغا ميمسكتوغا كوريا جنديا سلسلة كيرت قرآن قلون هوري علم توغي مچا اللي الوالا وهكذا كمون جنگوس فابان أقول من دوس كلكا ميدو كنو مفهوم أنا كاوس كوريا مجندني ميوغو تو أقول من وهكذا كمون مجندني سورة توغي ما كما بهيغوتو أوندو تكورا ركون هما هوريها درسك خالق تكدنو مجندي كيرت قرآنوغي كم آية كيبس كم سورة كيبس ما متوري سورتك متوري آيتك الله سبحانه وتعالى كلام فلكم غوات إنما بس كيرت قرآنوغي باي سورتك بهيغوتون صحا مغون آسفا بي سورتوغي ما كما متوري كموغي مچ أدي باين آيتك بهيغوتون بس إنما بس كيرت قرآنوغي جين سورتك بهيغوتون آسفا هوري واحكتاكي هدافا دوغو واحكتاكي هم بيما أقول منا دين غنوين بجه صحا مغون آسفا وني كون كون واحكتاكي تو هنون كما فنيا أقول منا فنجندان ميوني سورة متفارو كيبيما نوتا ميوني سورة متفارو ليونيما نوتا ميوني سورة الوافا بهديما ابني ميوني كم حاصل وجندان آمو تجا رزقو تناوسوموجه موضوعا ورجينا فارا مفدا وهكذا دكيفا هوري مهر أقول من مبلالني سورة الإسراء نوتا سورة بني إسرائيل نوتا سورة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام مسورة ميجا عندك كيرت القرآن وجه مداها ما أقول منا مئادون مسورة كي مكية سورة معنى كي مكة غباوا لفونو سورة كي تبفنا يقولنا عندنا كيرت القرآن وجه سورة باوا لفونو تانك غتون علوم برين كندالو وافا وني مكية سورة مدنية سورة أي سورة توغاوا آية توغ أحكام تكا أدي خبرتا رنگلا تفسير كورو متكا أبي كانوا كندالو وافا وكندالو إما فسيها بنو مكي عام غوتيغا مكية سورة كي أي هجرة كورين باوا لفونو سورة مدنية سورة كي هجرة فهم باوا لفونو سورة فهرغا سورة باوا لفدان مكة نوت سورة آية نوت سورة باي إنما أي هجرة فهم كما فانا مع علمرين كندالو وافني باوا لفون تنكي أدي أي مكة كمغاويس أي مدنية سورة كتب باي سورة كي إبا هجرة كورين باوا ليف أنا با هجرة فهم بس باوا ليف بهور إم علمرين حكم كندا علواني عام غتيجا يسورة تيجي أغلب نوتا جينا آية باوا ليفاوا باوا ليفوما غولي غت إغتون كورين أودن فدان إسراء سورة كي أي مكية سورة مانك هجرة كورين باوا ليفونو سورة كي එකමක අය හිජරය වර කෑරිය ෆවනි කොතබේ ෆුන්නා එංගවඩ ගන්නවන් රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ හයා පුඩුගා දිමාවි එම්මෙ හිද්දති ඔගුතු තවගේ තෙරේග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බිමුගේ මදදු එකලේග ෆානා ෆීලා දිය කමුගා යස් උඩුගේ මදදු එකලේග ෆානා අකුගා අබදු ස්වාකම් බයන් කරව මටකා එවස් ඉන්සානකා මෙදුග කන් නොහිංගවා ගොත ඉලා සුබ්හානහු වතාලා එකලේග ෆානා මෙදුග
kantam medweri kuref tefuna ege wada gannawan ekalege faano makkage ahurwerinna meduga ummidu kendi ebamunge aniyata kan ekalege faana kennu kurewigen ekalege faanuge lobati ambikambalun khadija radiyallahu anha ya ekalege faanuge lobati bodu bebe abu talib ekalege faana wakiyu maffahu makkage mushrikunge aniya ekalege faanuge macca intihaya bodwegentiya ehnya ekalege faanuge risalatuge tabligh kore vumuga ekalege faana makkage mushrikunge faratun kurimati omundiya undagula dati ekalege faanuge farapulun duru kore vumuga ekalege faanuge lobeti ambikambalunna adi bodu bebe himene enamas edefara ekalege faana wakiwegendi eku eki kal gotak ema ei hiddati wagute yefo ekalege faanu makka du korova nikume wadage nebi طائف ga ahulweringe faratun ijaba libeto agondu wani mi wahakaya mi kuriga wesishara kollaf ekalege faanu nikume wadage nebi sateka kilometeruge durumina fama uga hingawaf sateka kilometer malege emme hulangun hulumalege e devana face nimenden algon men hingiyes algon men hingeni dihawaraka kilometer hingiyes ekale fon sateka kilometer uge dura wada ginne famauka kivegen ekale fon makkan nikume wada gannawa wagutu sawari egga wada gannawa kama vanama ekale fonu e wada gannawani duru daturegga kamuga belevi makkaage ahulure ekale fana hurasala fanit em ekale fanu hingawafa toifa wada ginne toifuge bodunna ekale faanu baddal kurefi ekale faanuge dawatan ebami hon dini biru kamfate ijaba nudini ekanyennu ekale faana ekale faanuge jisman aniya kuri duha kwes bayako ekale faana nukura aniya em rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihuga aisha radiyallahu anha suwalu dennewi khale gufana uhuduge duwa havure bodu duwa hengatoy uhuduge duwas agumenne enge eta sahabi ne shahidu wadagen nabi ekale gufanuge fera deppulu bindigen dia ekale gufanuge istari fulu feligen dia ekale gufanuge kashimati fulu andawalaka vetti mashagen dia hashikolun le horigen dia edoga udagu bodogen rasulullah sallallahu alaihi wasallam en hadis kurevunu ebami honge nabiyya meduga mifadan kantakura bayakunu takuri bayaku konfade kuntoe dinnawa ekamako allah subhanahu wa ta'ala ekalefanu tarbiyat kurama wahi kuravani laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum kalegefanu ekamennone ebami honna tawbala wakas adhabu devwakas mane kalege fana ngoti timang ilahu kurevvi amuru fula eggota nikuma wada gennome bayaka medu hukum kurevva emihunna dinnewma nudinnewma ki kalege fana ngo kamennon nikin tawani adi algun menna hem algun menna bayaka meduga ei kamiyabuge bayekama nota abajweri kaman algun menna ka nubuneven allah subhanahu wa ta'ala hadotuga wa kamen ei ehm rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariuga aisha radiyallahu anha edoga waha kan suwal denne be evur bodu e kalege fana baddalu itoy edoga waha ka aisha radiyallahu anha handuma fulen hunna hadis kurawani ade kamanage qawmuge mihum timan kalege fana kurimatli duwe etonoga kamana qawmuge mihunne e hadis kurawani abubakar gefan e kamanage bappa fulaki taif ge darifas kologe tamim wanhage bekale ehem begin e ishara kurawani kamanage qawmuge mihunne komekas eban ho ekale fanan aniya kuri ekale fan dawot devwafa embure wada gannawa ka dulen nukure ebam unge kudaku dinna moya nere ekale fanan oggalun hamaladi e nikameti duwahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Allah subhanahu wa ta'ala eduwahuga madadu devvevi Ibrahim alayhi salam alifanuga vi hindu ekalege fana madadu devi fada Jibril alayhi salam wadagennevi forbatoge malaikata ekuga wadagen kalefan arihuga Jibril alayhi salam denne Allah subhanahu wa ta'ala ga amur fulagenne mi wadagenne mihunnevi forbatoge malaikata kalege fanu edi wadagen nawaf kama wana ma akhshabaini ge de forbada ei makka ga rabberugawa bodu de forbada makka ga ahulwerin danna mashhur de forbada e de forbada mi taif ga ahulwerin ge macha wattalavwa neti kuravvi ehna rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kuravani nunake ebami honge darifas kolumves allahan iman wa bayko allah nerwa fanete ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke ei ekale gufanu ga ummid fulak ekale gufanu edi wada gannawa emihege kiban emiha ei mu'minek kamuga nuinam emihege kiban iman kamuge ahulweriyaku duniyan ufum wegin awma comme ekale gufanu ga ummid fulo Allah subhanahu wa ta'ala kamyabu ko devwa taif ga ahulwerin naki dim veri alweri bay kamuga ege fahum wegen dia comme ehiddati duwahuga Allah subhanahu wa ta'ala ekale gufana uduge madadu ekkam bayan kurama fahu anekka ekale gufana wadagennevi magumatiga makka ya wede wadagenno kuriga ekale gufana libi wadagennevi anen ufalaki insanun fiyawa ehem bayakwes ekale gufanoge mi dawwatu qabul quran jeheka inge wadagenno ekale gufana jinninge jamaataka baddaluwe ekale gufanoge da'watu devi ebami hon ekale gufanoge farapulun din aduha qur'an aduha ebami hon emburi diyi jinninna ebami hon qawmaga mi honna mi hidayatagen khabaru de bay gotuk inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushd fa amanna bih timammen aduha fi me ajab wa antari suafada qur'an timammen en iman vejjan eme huriha emmen emburi diye huriha jinni emburi diye ekale gafanoge appulu macha islam we ekale gafana bawa levunu kiritu qur'an mi istakunna for kodde baygi gotuga henna mas itur nurakkalaki taif ge ahulwerin ekale gafanoge hashikola ekale gafanoge dawwatu qabul noko du kollumuge itura ekale gafanoge hashikola hamala dinumuge itura ekale gafano eha sirriyatu ga nikume wadaginne vi nikume wadaginno fala arwala makkaage bodunna ekale gafano taif akkore daturge khabaru wes ekale gafano wadagen mokorin ebami hum wani difa ehme ekale gafano makka wada wadagen wan jihi wadagen vi himayatuga himayen hoddawag mifada biruweri nurakkadari halate ga ekale gafano ve wadagen wani kon Allah subhanahu wa ta'ala evvis insana kameduga adam alayhi salam fashigin ekale gafana hame adikiyetto efuhu qiyamata hame evvis insana kameduga kannu hingawa gota ekale gafanuge diri huri insaniya hashikola furana fula ekuga masjid haram masjid aqsa ya baitul maqdis isra kurawwa adi etanun ekale gafanu emmeha nabi bekalunna rasul bekalunna baddalu wadagin e huriha bekalunge imam gotuga ekale gafanu lavwa ekale gafanu e huriha bekalunge imam gotuga masjid al-aqsa ga imam we derakotuge namade kurawwa emmeha nabi bekalunna rasul bekalunna bayan kurawwi ay imamul anbiya wal mursalin kam sallallahu alaihi wasallam efuhu evur sharafri maqama ekale gafanu fullo mattaka Allah subhanahu wa ta'ala ekale gafanu mi'raj kurawwa إله سبحانه وتعالى قسيدا وحي بسفر إله سبحانه وتعالى وحي كرفا وحي سيدا إكالي قفانو كم فبولون إله سبحانه وتعالى حضرتك إكالي قفان هنوا أدوى السوان مقام إكالي قفان أفل إكالي قفانو هبولون همجهن دفو متكا إكالي قفانا شرف دفو متكا
ekaleege faana tabawa ekaleege faanugo ummatan emme matveri sahibaga ummatuga ahulwerin kamuge ufaaweri kamuge khabaru devu mattaka ehm e fada wogutegga Allah subhanahu wa ta'ala eda turfula fahuga ekaleege faanuga macha mi sure baawale ehm ilumberin vidaalwa gotum rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi kamagen fonuvunuta gaagandaka egara ahara fawga Allah subhanahu wa ta'ala mi sure baawale vi ay mashhuru goteki mi'raj ge nota israge da turfulaki hijran dihewana aharuga kurevigendiya da turfule ay rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi sure baawale vuni hijra kurewmuga gaagandaka en ahara demassaren ha duwas kurin bi suratul isra min ande fawne ogon men demme ekama kam mi ishara kolle israge da turfula nisbe kurevigin ei Allah subhanahu wa ta'ala sura fattawa fa bani subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa ema mitanuga asrae angawa fewa ei reganduge ogutuga hingewu ema regandugo gotuga ekale fon Allah subhanahu wa ta'ala isra kurevuma mi sura nisbe kurefami wani suratul isra egi iturun mi suratu bani israil ki suratu bani israil ei mi suratuga dade wahan Allah subhanahu wa ta'ala bani israilum bimuga fasadako bimuga nukiyaman terikan gines genfa wa kamga khabaro purawwa fawati hame gota suratu subhana mi fadam wasdan deyfa wa godu kurin ishara kulli fadam ay suran Allah subhanahu wa ta'ala fattawa fa bani subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram mi fadan kamga wat bunwe gotum ilumerin ebbese wada gannawa gotuga mi suratuga sateka egara ayan Allah subhanahu wa ta'ala baba labwa fa sura faha kurweni makkiya ehen surataka khilafat suratuge ayata digu surate gotuga am gotegga ilumren kandalu wafawa hamatawge terega suratege ayata digu makki ei madaniya suratekkamuge ekke ehnamas mi suratuga ayata digu ehnas mi makkiya surate haron kurin dennevi mi gemme khassa kame gotuga agun men dannan vikamaki hijrage kuriga baawale vun surate kama vanya ei makkiya surate ke hijrage fahum baawale vun surate kama wana mai madaniya surate komme rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi israge nota mi'raj ga turfla fo kale fan embure wadage nevita ma gina duwenno Allah subhanahu wa ta'ala mi sure baawale wafa surata behegotum bay riwayat tan asfa wege terega sahha riwayat taka adi sahha daraja nana bay riwayat tabas ebawe egotum imam bukhari rahimahullah kale fanuge sahihuga riwa ko rawafa abdullah bin mas'ud radhiyallahu anhu ge farapulum bani israil surata manaki isra surata wal kahf adi suratul kahfa wa maryam adi سورة مريم وطه هذه سورة طه والأنبياء سورة الأنبياء بسورة تكابي قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قربا فواكما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرابلون عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جنوا فن خبر قرم قلتم إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي ega mane ki mi emme furatama rasulullah sallallahu alaihi wasallam devvunu surat take mane ki makkiya surat take e surat rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabi bekalun navs dasko devve hemma sahabi bekalun islam wadagenna mafogawes avahad dasko rabba suratoge terega mi suratan himenigende eh riwayat aisha radhiyallahu anha ge farapulun asfa ekamana vidalwani أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أوهار فلن نلبوي وفي رواية بين رواية توغا كان يقرأ كل ليلة كم مريقا إكالي فانو كيوا بدا إبا رواية توغا
ekade fan sallallahu alaihi wasallam awahar fren nulappawaye kiyawa vidalwe fa menui ane ba riwayat tawga kom mere ko ekade fan kiyawa vidalwe bani israila wa zumar surat bani israil nota surat al-isra adi surat az-zumar imam tirmidhi ya baihaqi ya riwa qurwa fi riwayatin imam tirmidhi rahimahullahu vidalwani hadithun hasan gharib ege iturun ibn abbas radiyallahu anhuma ge faray pulun riwa begen aswabe ei imam ahmada baihaqi riwa qurwa fani mi debe kalunge riwayatu ga biswa sanadu gawa bekalun naki ei sahha bekalun kama vidalfa makka ga hulu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihuga ebamyun edune safa farubada ei ranum wa farubade gotuga levuma ei ebamyun imam vumuge hekkige gotu nota ebamyun imam vumattaka ekale fanu qaim qurwa hujjate gotuga kommekas ebamyun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mikan hushayluma guligen rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah subhanahu wa taala engeviye timang ilah subhanahu wa taala safa farubada ram farubade gotuga badalu kurwa hoshi ekamako efahu e farubada ram farubade ka badalu mafahu huriha men jeheni imam bash egeteren iman nuwa komme mi katimang ilah subhanahu wa taala kuring evves bayakan nu devva fada gada fada azabe devva hoshi tibe fun egoda gandawane Allah subhanahu wa taala kurige komme ummate ves komme qawme ves hippawa fawani ebamyuge maccan ilah subhanahu wa taala faaluwegenwa aye note heki nuwata mu'jiza qaim kurawwa ebamyun imamumge macca sharutu kurawwa ebamyunge macca heki bawalawwa ehekkan ebamihun kufuru wima den ilah subhanahu wa taala umme ekiga hippawa fani egeteren kafiru wi mistakun ehmema Allah subhanahu wa taala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mikan hushelu ballawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge rahmatu ge boduka ekade gafanu awase wade nugannawa ebami hunna madama alivilero ekade gafanu ge nubuwwatu ge tedukam bayan kuravu mattaka safa forbada ranuge forbade gotuga badaluwe din ebami hun iman wu mattake ege badaluga ekade gafana ihsas kuravuni huriha emmen bes ekade gafanu sallallahu alaihi wasallam ge ediwada ge nomaki tauba ve rujua ve Allah subhanahu wa taala ebamuna tauba devvum ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya den devvuno ane ikhtiyaraki ebamuna tauba wumuge fursatu devvum ebamun tauba ve rujua mattaka e fursat rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa taala hadotuga edi wadagen nabi den Allah subhanahu wa taala mi ay rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bama lawaf miwa ayatuga miwa kamani wama mana'na an nursila bil ayati illa an kadzdzaba biha al awwalun wa atayna thamuda an-naqata mubsiratan fadhalamu biha mi'atuga Allah subhanahu wa ta'ala miyangani wama mana'na an nursila bil ayati illa an kadzdzaba biha al awwalun timang ilah subhanahu wa ta'ala eworuge faaluwegen wa hekke ebamuge macca bawa nulavani kurige ummetoge mihun efada ayataka kafiru fawati ege sabun ebamun halakur vegen diyam rasulullah sallallahu alaihi wasallam ediwada nugennevi egota vegenda wa atayna thamuda an-naqata mubsiratan fadhalamu biha timang Allah subhanahu wa ta'ala salihu gafanu qaumuge miyunga kare samuduge miyunga kare fonu vevime jamale tibe fon engoda gannawane e jamala ki ei udun Allah subhanahu wa taala fonu vi jamale ehennama dimaya fenna gotan ila subhanahu wa taala e mujiza nuwata e ay bawa levuma ekogo sebami hum aniya verive emme fon ebami hum e jamalo katila afwan hindu Allah subhanahu wa ta'ala azab ebamun ko machan asfawani
ege iturun Abu Darda radiyallahu anhu ge farapulun asfa wa riwayate riwa qurwa fa imam Tabarani mi riwayatuga asfane Allah subhanahu wa ta'ala reganduge fahu baga duniye goda faaba wodigin wahi qurwe ala mustaghfirin yastaghfirni faghfir lah faafu so mangadi du'a dannawana evves faraten nuwehe timan ilahu ifarataka faafu so mattaka ala sa'ilun yas'aluni fa'ati timan ilahu godotuga kamakku edi dannawana evves farate nuwehe ye timan ilahu ifarataka divwa hushi tibefunna iwadagan fana mashhuru khabar emmi kommerega evves re nuda kommerege regandun debaga fahubaga Allah subhanahu wa ta'ala duniye goda faaba wodigannawa ila subhanahu wa ta'ala ge hustahirwanta mativeri zat fula ekashigem wagoto makhluqun tawge nota alutakunge nota khaluqutakunge sifataka khilafa ila subhanahu wa ta'ala alutakunna kuttam wodigen duniye goda faaba wodigen wahi kurawwa mifada faafuso mangedi du'a dannawane faraten nueto timan ilahu ifarataka faafusawa hushim kama ko edi dannawane faraten nuwe heye ifarataka timan ilahu elako edunu kame devwa hushim regandoge fahubal komme reyaku ifadan kan hingamunde ala da'i yad'uni fa astajib la timan ilahu goduga du'a dannawane alaku nuwe heye timan ilahu elaka du'a ijaba kurawwa hushim la ilaha illa Allah Allah subhanahu wa ta'ala altakunna kuttam wodigen duniye goda faaba wodigen mifadan wahi kurawairuga agun men kobat agun men kankan nuwegen hajetta nufudigen beenunta nufudigen ule agun men kobato ebugut la ilaha illa Allah ifadan Allah subhanahu wa ta'ala wodigen ve hatta yatlu'ul fajr la famadan fajr Allah mandan Allah subhanahu wa ta'ala ifadan be ehmima isra suratu ke hadiya wana ayatu Allah subhanahu wa ta'ala hi qurawani inna qur'an al-fajr kana mashhuda wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda mi ayatu Allah subhanahu wa ta'ala mi angawani fatis ogutu ke khassa kama behegutum riwayatin asfawe mi riwayatu ga Allah subhanahu wa ta'ala malaike bekalum Quran kiyoma fatihuge fatis namaduge kiyoma hikiwe wodi gannawaneka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam evves farul namadegga fatis namadu fiyawa daimi gotegga eha diuko kiyawa vidalo fenwe fatis namadaki Quranuge namadeg gotuga Allah subhanahu wa ta'ala wa ewahi qurawani wa Quran al-fajr ge metanuge muradaki fatis namade صلاة الفجر قرآن کے متنو مراد کی فتس نماز خاص وفاونی اہن نماز کا خلافہ دیگو کو قرآن کیے وے نماز گتو ہم ما صحابے بیکلوں ودال ونی تھمم بیکلوں فتس نماز کے جماعت وڈا گنوا ارو تھمم بیکلوں نن اریہوگا نوتا کیریگا ہنونی کم بیکلے کننگے می زمانو گہن دلہ علی کفون زمان نوگئی andiri kamuge zaman ehmima namadu fesheeru bekalunna ingewade nugannaway kariga hunnawani kombe kalekame moonu maccan hori andirige sawbum ekamaku timam bekalun wakiwe wada gannawani manik fatis namadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam nimmawani timam men salam de ruga kariga tibani kombe kalun nekan rangalan enge hayru fahunne em rasulullah sallallahu alaihi wasallam فاستلها كان آية بدار وكما برواية توجا أسفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتس نماذ توجا هم فتس نماذ كي خاص كم هكي ومجا نماذ تبي فني قردا كنوان الله سبحانه وتعالى أرتكونجه عملتا ليو متكا نطرتونجه كاري فنوبوا ملائكة بيكنونجه تريجا هندون دوالجه ملائكة تنا أدي ريجانوجه ملائكة تنتبوا reganduge malaikatum faaba wada gannawani asuruge wagutuga duwanuge malaike bekanum faaba wada gannawani fatiyuge wagutuga reganda faaba wada ganne asuruga faaba wada ganne bekanum embure wada gannawani fatiyuge wagutuga
duala faba wadagenne bekalun emburi wadagannawani asuruge wogutu embima asur namada fatis namada ki mi bekalun e jamaatega baddalu wadagannawa jamaay embe bekalun emburi wadagen Allah subhanahu wa ta'ala hadotuga heki wadagan dannawane Allah subhanahu wa ta'ala qur'ane kayfa taraktum ibadi timang ilahu garutakun tibekalun konfadekun du kurawwa fehti wadagen vidalwane timam men dia irwestibbi namaduge egamane ki misalaka dualuge bekalun kamwanya vidalwane fatis sugutuga fatis namaduge adi timam bekalun emburi aruga westibbi namaduge mane ki asuruge wogutuga hama egota reganduge bekalun wesefadan vidalwan asuruge wogutuga wadagenne asur namaduge jamaatuga not asur namadu kurman adi fatis wogutuga ebe kanun emburi wadagannawa fatis namaduge jamaatuga tibwan ehwima fatis namada asur namada ki khassa matiwari kamel libigemwa de namadu kaman asfave rasulullah sallallahu alaihi wasallam saada vilerega sahabi bekalun na ekuga nikuma wadagen hunnawa ekade faanu hadis kurevi tie bekalun nan ehera fenna handu dushuman undugu wehi ende bekalun danne nuune ke saada vilerega handu furiyama efaawani evves mihakan e handu balakan undugu lennun kommeta kotas e handu dimaya faala fennan eheri mihun ettanega ginavegenne tojjehigenne undugu kamenne إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كورفني تياباميهم إفادان سورجيغا تياباميهم بالرب دكينت رواية أسفا وقتون سورجيغا أهود ورنا الله سبحانه وتعالى دفوا ماتيور نيومتك إلى سبحانه وتعالى وجوف الفن سورجيكي نيومن هوسكم هوري نيومتك هوس نيومن en ni'mataka duniyege evves kamaka ala nukiya ekamaku esuwaruge emme matir ni'mataki rahman wa anta ilahuge wajufulu finu mu'min ala libene emme bodu ufadaki lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid etanuga ebamihun ede huriha kamel liben komme kame suwaruge ahulwerin benu wejje komme kame etanuga liben ولدينا مزيد من إله قدرتك أدي إترفي ميتنوج تفسيرك مرادك إلى سبحانه وتعالى وجفر دكتور الرسول صلى الله عليه وسلم حديث كسورك أقولون الله سبحانه وتعالى وحي كرفي تمن إله سبحانه وتعالى وود ودق النبي نيوم التبام ونفري مقد دبوا في التوي إبيكلون دنوان تسورك أقولون دنوان آده إبي إله تمن منك مونتان علي كرفا فيما تمام من سورجي بدوا فيما ابن نعمة الدبوا فيما إيدو إله سبحانه وتعالى وحي كرفانه ولدينا مزيد تمن إله قدرتك أدي إترفي دين إله سبحانه وتعالى هستوهر وانت وجوفل سورجي أهول ورنا كشف كرفانه إيدو ehduga ebami hunge huriha niumate gamatin ebami hun handu manditi gendan ehdu sahabi bekalun dannawani e niumata forumattaka kon kametto eti mamme kurumvi hadis kurvani iru muge kurinna iru ossi muge kurin namad kurmat ebami hun farwate riwas egamane ki fatis namada asur namad kurma farwate riwas tibavna joda gannawane Allah subhanahu wa ta'ala fatis namaduge sunnata devwa fawa daraje ki duniya gawa huriha echkavure matiyure gemwa dire ko rasul sallallahu alaihi wasallam hadis korvani rak'atul fajr fatis namaduge u sunnatuge derakwatigi khayrum min ad-dunya wa ma fiha duniya gawa huriha echkavure heyo kambodoge agulmen kiha hangurame kiha minnaten eba kuranto duniyen kuda kamen hodu mattaka duniyen kuda maqame kuda minvaren hodu mattaka kiha masakkate eba kuranto ekam ko algon men handanoga netito duniya gawa huriha echkavure heukam boduwegemwa
dirakweten Allah subhanahu wa ta'ala wa fawe fatis namaduge kuriga dem visnawa e namaduge sunnatuge maqamaki eikama wanama e fatis namaduge dirakwatoge maikama mativerika Muadh bin Anas al-Jahani ki farapun riwayegen asfawe Imam Ahmad at-Tabarani riwa korwa fa riwayat Allah subhanahu wa ta'ala bawa lawa fa izzatuge ayatu gotuga izzatuge ay gotuga bayan mege mewani Isra suratuge emme fahu ay sateka 11 wana ay mi ay Allah subhanahu wa ta'ala gennawa fa wani mi ibaratun nota mi lafzum wa qul alhamdulillah alladhi lam yattakhidhu waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhull mi ayataki mi ayakiywa mi haya mi mativeri kan ihsas korwegen dane ayatu Allah subhanahu wa ta'ala mi wahi korwadi kadek fano widalwa she emmeha hamde milku wodigum wani Allah subhanahu wa ta'ala she ilahaki darikalaku adi darikalaku nuhippawa adi ilahan evve shariken nuwa farate ilah subhanahu wa ta'ala ge verikamugaves adi ilah subhanahu wa ta'ala evves faratakum mibune wono fadan nasabuge nota nasluge gulumevves nuwe walam yakul lahu waliyyun min adh-dhull adi nikamati kamun aragatu mattaka ilah subhanahu wa ta'ala ya evves faratege wali veri kamaka nuwata ihiteri kamaka benu wodigen nuwe on wa kolo meha hisaba kuru kollana hen namaws adi mi suratu gadde evana ayatan ishara kullu mafhuga Abdullah bin Mas'ud adi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ke farapulun riwayat ngas edebe kanonge riwayatu gas fani Makkah fatah kura video Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kaubage tere vadivada gennevi etanga tinsateka $1 budu hotte tebe siratu gas aduwasan madu adden no lobeda khone tinsateka $1 budu etanga ve efu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada gennivi ekade fanuga appuluga wa lonsi ennota durre fada echkun ishara ekkorfu mi budutan hifat efettumuga shaytanaga warabbudu dawre wakama agolmenna mi riwayatun enge esoru etaketi hadaku ya nodi vettuna nodi hifattagen uleka emvima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale gfanuga appuluga e lonsin etaketi ga jassawa ka jehwade nuganna tibe frengewda ganna shaytana duru kurmattaka agulmen qur'an kiyumum wes ena esoru duru kurave a'udhu kiyumum wes bismi kiyumum wes esoru ga faratu agulmen durad deve note esoru ga undagulu agulmen salam veve ayatul kursi kiwi suratul fatiha kiwis nota ikhlas falaq nas kiwi kamugavis egot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekade fanu ga appuluga wa lonsin ishara ekkoravu munnegen devi budutaka jassama mugura lavvama kunno ekade fanu ishara ekkoravu mun gendawani ekade fanu ishara ekkoravwa komme bodek fundu wegen vetti gende Allah subhanahu wa ta'ala mi suratu gaddi evvan ayatu ga wahi koravwa fa wa fadan kiyawa vidalum Allah subhanahu wa ta'ala fan angoni وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا eme kale fanu vidalo mon gende Allah subhanahu wa ta'ala وقل kale fanu vidalo ashe me kale fanu vidalo mon gende bi جاء الحق وزهق الباطل حق atwajji ade batil fila hingaj komekas ekade fanu mi huriha bode mugura de vevi mi ayekiyawa vidalo irat ko gon men den andare ga adi bay ayatasha adi mi surata begotum komesaraka ishara kol mafoni malani mi gaaganda ka kurin denne fadan kiritu qur'anuge deba huma hisab fanar wana fultuge fete hisab subhanalladhi asra bi abdihi irad korwe gon men hama masakem mi qur'ani kiritu qur'anu komme surata ka begotum komme sarakan ali alwalan kun algodstanna wa fawane
مي كيت قرآن سورة توجه تفسير النون تفسير كلاه بسنون أقوم ميداني قرآن بعلم درسته كإقطم ميوقط أقوم ميواه كدكني قرآن سورة توجه مكما بيقطون باي سورة توجه مكما بيقطون أسفا حديث مكما وانا ما إيواه كيسا هذه سورة توجه أسفا باي خبرتك أقوم كم سرك إشارة كلها دعاء الله سبحانه وتعالى أقوم إني مفدا آية تكامدوغا مفدا سورة تكامدوغا وشنا في كورا بيكم قالفون كيرت قرآن وجه إمها ما كما ماتيوريكان لبي غنّا نبيكم قا لبيفون أدي أقوم هندان كلن جه مسورة كيمي الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم دعوا فواسطيكا آية تنهيمن سورة تكترين سورة ایک معنی کی مسورت تحکیمی زبور کے مقام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ سبحانہ وتعالی دو وافا و سورت تحکی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.